Ka jingnyau ya ki vote syakilai teli ki constituency hapok ke jela menta kesingi ki bakentup ya ka mau rengkeneng constituency ka mau pelang constituency bat ka raja bala constituency ki layat ben bat ki nong kersian jong ki kertong baper na ki parti baper ki la penkrek ban yelek kemen hadin ke jing penmi ya ke jing penbena bakhadu na ki bor peniaj banjit ya ki nong mi khmat ba sya ki te ki lai teli ki constituency hapok ke jela. Ki nongjob na kita kilai teli ki constituency ki kentup yau ba penyat sing sim jong ka parti NPP na ka khatlai maurang keneng constituency uba Eugene Lengdo jong ka parti UDP na ka arpusan mau pelang constituency bat Abdul Saleh jong ka parti NPP na Raja Bala constituency. Kat bagi kertong jong ka seng kongres kamsyam lala aban penjab habaro kita kilai teli ki constituency.